Dünya sportu tarixində birinci topur Qozonda digital konsepsiyasında xalqaro multisport turnirlari uzduruladi. Bu fizik ham sifrli yarışlarını birləşdirə turgan yangi formatdagi sport turlarini birləştirgan kompüter oyunları. Kazan Expo'ga kelajak oyunlara ketib boramiz. Biz de bu şarani ixtibarsiz qoldıra olmadık. Borib ko'rib qaytarga bo'ldik. Şəhərinin Qozon Expo zonasında tamaşaçılar üçün Rəsəynin yuqarı texnologiya korporatsiyaları keng көңіл açu proqramması yasağanlar. Мұны сөйлеп кенә бетереп булмый, дуслар. Икенеп утырып карагыз. Звукоизоляция, музыку любую включаешь и играет. Здесь можете послушать музыку, послушать книги, подкасты. Вот громкость аккуратно, вот здесь она. Все это можно пальцем тыкать без клавиатуры. Все, пожалуйста, слушайте. Рахмат. Келешек ойындарына бүтін планетадан профессиональ спортчылар һәм клублар шақырылган. Турнир диджитал форматында үтә. Там что-то говорили про караоке нужно, да? Это не караоке, здесь записывает песню. Он то есть сам, получается, дает тему, дает музыку. Давайте попробуем. Давайте, можем попробовать. Можешь читать, я
ароматы можно. Попробуй пол беріп парана, руку дай, он как собачка тебе даст. Поэзия, ты будешь фоткать? Yeah. Yeah. Игры будущего деп аталагына енді ол. На самом деле бұл башланағына әлі. Башағына. Ол вкусно заправленный заправка. Салат. Мұнда бүтін болған организациялар өзлерінің күрәшәкләрін көрсетеді. We were staying in Paris to get away from your parents, and I thought, wow, if I could take this in a shot right now, I don't think that we can work this out on the terrace. I don't know if it's fair, but I thought, how could I let you fall by yourself while I'm wasted for someone else? If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything. They'll say that. Бірән соң нашыламы yok mu? Космостан görüp de yakta bu yakta kattı. Parents, you look so proud, standing there with a flower and a cigarette, posting pictures of yourself on the internet, out on the terrace. We're breathing the air of this small town, on our own, putting past for the thrill of it, getting drunk on the bus we were living in. If we Нет, это так работает. То есть ты сам ее отталкиваешь. Ну все, давай попробуем
Бер, отла. Улыбочку. They'll say you could do anything. They'll say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything. Let's show them we are better. Ну все, что такие? На играх будущего. Гольф и хоккей и баскетбол.